Uhek nong ilam keseng BJP belong ru menteri rang bakdo kari Narendra Modi ulakan maburam ya kibrek belasyak penyap hajalin walabag massacre hausnam khat khandai spa khat khandai bat pen sapriang ya ke video ke babatai ya kani ke jingja bat pen inam ru ya ke jinglong shlur bat ke jinglen lade jongkilanot. Ka Election Commission of India kalawanra ya ka home voting lani ka rukam vote ka basut hep nalayeng ha kasien beningkong sya ka Lok Sabha election. Kayeng bishar Supreme Court kala penlong ya ka jingelang ba arsngi halor ke teknologi bat dialog ha pedeng giyeng bishar Supreme Court jong kari India bat ke Singapore ha ka khatlai terik bat khatsau terik uyayong ar hajar ar pesau. Presiden kari Joe Biden henen kesngi ulakmi lenti basyan ke Iran kan satombor ya ke Israel bat maham ya ke Tehran bakamdai banyak cakmat ya ke ni kakam. Katenat ya dari kala pelat ya ke tender syaka company Hindustan Aeronautics Limited bantiet ya giling suintma 97 LCA Mark 1A kabalashna hapo kari India kabalakmi lenti bakan kot syaka 100 hajar klur tingkah.